Jebam te, nije teraj. Meni oni tamo nisam njih. Jedan doma sa potezom. Koji su ovi sad? To je strane što baš troški jasno. Oni smiju da ubacuju do 8. Koliko su imali igrača juče? Prašapke! Sam da piješ. Imaj pravo. Znam, ti da tebe zapamtim za 21. Reću ću u petak 9. Idemo! Jedan dolazak i poduzet. Dva dolazak po poduzet. Znači, bit će neki. Igrao sam. Evo ga! Bravo, Zeko! Jedan za ekipu Poteza. Ajmo, Matio! Šta znaju? Mada pobjeda. Da, bolje. Prvo položnicu utakmice igraju ministri i Potezi. Za ministri igraju Aleksandar Perković, Ivan Garnautović, Nemanja Mić, Nikola Bojić, Nikola Đukanović, Dušan Brus, Miloš Ćirić, Matija Petrović. Potezeci igraju Nikola Cigočević, Dušan Filipović, Mladen Živanović, Nemanja Jovičić, Marko Mihajlović, Nikola Đuk. Pomeri da gledam. Ajde, daće neko loptu. Sjedi, staviš u ruku, vrati. Brže lopta, brže lopta.
Lepotice, sedi. Jaka! Petko, bež naprijed, Petko! Beži skroz, Petko! Evo je! Ajde! Dobra, dobra, tu se! Sale, daj ga! Koja? Ajde, Žiko! Bravo, bravo, bravo! Još Sale dole! Basta! Hoće očekati da pijem, ne možda Neće najbolje malo kad je ovaj rekao. Nema. Bruto, znate, te već neke ubijenje. Nije nam da pokažeš. Bravo, tako se! Gdje u njega? Marcelo!
Bravo, Dule! Dule! Ti još opravda. Treba po jednog da ga je naprijed! Basta jače to! Dobra! Naprijed! Ajde! Bravo, momci, ajde! Napada! Ja, pobedit ćemo čaka. Bravo, ajde! Ej, prema štio! Vuče go štio! Ko je 90? Da, 90. Operiran za kadete. Seri. Ima zdravstveno. Ajde, plus. Ima zdravstveno. Nemoj lagati. Nemoj stara trajno reći kako. Skupi pasto, nemoj. Nije bre, pričamo da je to više. Skupi pasto. Kao ovaj zna. Ovaj pade, on zalazi basket da brani za poluvremenu. Došao čovjek se da mu dao pa i ne liči. Znači, brade, sad to je bolje. Mar, odigre meni malo, a ja isto igrao. Ima tam naprijed, sam puci. Ne smo ga nikad. Kako ti se bilo što nikad, događa se. Ovaj si Mar, a ovo sam gledao rekao, pitate šta su skoro. Možda su zođe. Zna nešto. Ni znaš što ovaj ga pit, pa ja. Ja ću. Šao bio i na kraju a jednoga nije. Brzo. Laksen! Daj! Šut! Sale igra, Sale dao gol. Sale, Evo nas, znate, odvučeš. Zađi! Ne diraj. Koga kraja? Mjesto. Koliko mu je? Idemo rekao kad je 9. Koliko će igrati?
Rekao sam kao njegu. Ajde. Ajde, Žika. Bravo, 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 bravo. Nema veze. Nije nas matija. Ono je saksi dao još jedan. Ajde, Žiko! Ajde, Bojke! Paule Milenko sad Ajde. Dobre, Žiko. Ciro, nek ide Brus postaviti. Petko, koje zgodi? Petko, koje zgodi? Koje zgodi? 9. Stariji. Svatala. Ajde, Vasa! Hvala Bogu! Bravo, momci! Bravo, momci! Bez volova!
Ajde, Čiro, nogi, Čiro! Ajde, jedna druga, bravo! Ajde, druga! Čiro! Bravo, Saša! Bravo, sad! Ajde, Saša! Gađa, bojke! Evo je! Bravo! Šut! Bravo, tišina! Bravo, bravo! Bravo! Držite lepo! Ej, Petko! Petko je faul uopšte! Basta, ne se faul, basta! Već faula, Bruse! Petka! Mogu je sudija! Milenko! Ne, 2+15. 2+15. Koliko ima još, Milenko? Kraj! Drži loptu, ej! Nije li pa neki go, šta je bilo? Ne znam. Nije još ništa pa. Znaš tako ništa. Gledam od sam. Ajde, Sale! Sale! Godište, ej! Godište, Sale!
Dale, koje zgodi? Pa je lider. Bravo, basta! Idemo, ne možete glasati! Neksara! Bravo, bravo, bravo! Šta ima Neksara? Neksara, ej! Evo, eto igra. Dobra! Zajebao! Lakse! Lakse! Tako je, basta! Ali Ivana! Ajde, bolji! Kako je Drajo? Ajde, pet, Dobro je! Zašto rođak? I doktora brani. Ajde, basta! Sale, koje si godište, ej!
Matija! A to je Matija! Razi! Bija liga! Koji broj nosi? Ne znaju, ajde! U finale su uze. Mate! Radi, ti ima 10. Ajde, Žiko! Ajmo, Žiko! Ajde! Ej, super što svira! Idi naprijed! Samo zaveži, nećeš pogiraš kanal. Pa meni se Sali beže Vika. Bana! Ići, molim. Treba se Ljudi zanimljivo. No što je dobro? Ajde! Sara! A ko je? Šta sad? 2 minuta. Ajde! Ciro, vrati, Ciro! Pokazao drugi prekršaj, nije iskušenje. Sudija bre! Od kad pokazuje prekršaj? Od prekršaj, od kad pokazuje prekršaj? Ajde, Matija! Pa tu stisni, ne daj! Rekaj, nemoj daj! Matija! Dobro, baca, dobro. Ajde! Ne hvataj! Zašto ne krepiš? Ruke!
Ajde, Žiko! Bravo, Žiko! Zariću! Jebe, Matke! Dobro, ajde! Mati jedan, alo! Ovo pojdići dosta nas se tiče vrata. Nećeš! Žiko! Nazad, jebim! Ajde, Petro! Leđa! Leđa! Urazi! Pokret! Spao sa tribine, nije. Ove. Da dođe da govori. Gdje je bila? Gdje? Zatvori! Moraš Šta je? Nije. To se smijem da ostara. Samo da ti cera, tamo želi. Ovo je gasije. Ovo je celo jedno. Vidi ovo. Evo ti! Dobaci! Ajde, Bosna! Ja mislim da je kod mene. Čovjek! Glavu! Minut do kraja utakmice. Dragan je ver. Ajde!
Za ekipu minira penale izvode Dušan Brus, Nemanja Ilić, Živora Garnauta. Ajmo, gol Mane.